vas, mi danas igramo Minecraft Pocket Edition, prva epizoda. Predobro. Idemo. Einstein. Ok, nema veze. I ljudi, danas ćemo drva kopati, ne sve. To je za prvu epizodu. Drugu epizodu ćemo još vidjeti što ćemo raditi. I ljudi, najmanje nam treba 30-40 ovih drva. Ćemo ih dobro napraviti. I ljudi, ovo je predobra igrica, morate da znate. Ja sam napravio tutorial kako možete besplatno instalirati. Prije sam stavio Clash of Clans. I ljudi, kada ovo sve napravimo, I ljudi, mi smo tu uspjeli smo 35 ovih drva i sada idemo to prepuno napraviti. Možemo 2 puta po 64. Onda ćemo za to, tako. Onda ćemo ovo, tako. Onda ćemo stikove napraviti. Ovako ćemo stok. I ljudi, trebamo samo kramp. Gdje je kramp? 2 krampa. To što ljudi moji, moramo ići ovo raditi. Ljudi, to bi čak... Jebote ljudi, vidio sam creepera. Stvari, nek dođe on ovdje, ću ga ja udena. Gdje je mal toč? Ja, on je mrtav. Sam rekao, ajde, umri više. Ne umro. I ljudi, ovdje idemo kopati ovo, kamen. Trebamo kamen zbog sikire i to. Zbog mača. Ne! Mali zombi, najgori je. To uspjeli smo ga. On se odjednom pojavio. Bišća! Omakni se! I ljudi, moramo to sada kad skupimo 40, kad skupimo 50-60 javiva. Ljudi, mi smo tu napravili smo 64 kamena. I ljudi, u sljedećoj epizodi nas čeka još ovo kopanje. I u trećoj epizodi ćemo raditi kuću. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode Minecrafta. Ćao!